Pemirsa kahanan posisi ring sisi kaja Pulau Bali rumasuk zona rawan tsunami. Ingin antuk potensi tsunami kantos 3 meter. Kramo kaaptiang sayaga nyelemetang angge yening wenten peringatan dini tsunami bermunyi. Ideke ucap kebausang oleh Kepala Stasiun Geofisika Denpasar Arief Diastama ring selah pemargi sekolah lapang Desa Pangastolan Kecamatan Seririt. Kepala Stasiun Geofisika Denpasar Arief Tiastama Ngwedarang, samian pesisir ring sisi kajo Pulau Bali medue potensi dengan tsunami. Indika inucap nyalahin linu duk warse siu sangangatus pitung dasenem, sangkaning make sernyane Flores Back Atras sisi kajo Bali. Manut Arief, lino sani sida memarki pinih ageng magnitudo 7,4 sani prasidang watuang tsunami. Punika mawinan pet prade wenten linu raris gelombang tsunami 0,5 utawi 3 meter kantos ring dataran wantah muatanggala petang menit. Nyelehin kananin ucap pai ketandane tata maut sahe ngicenin pangruhan miwah sosialisasi majang krama utaman nyani sani jenek ring penepi siring. Sani kabuatang talar inggih punika krame mangde madue kabisan sah sayaga ngelaksanayang evakuasi mandiri pet prade manggih linu utawi tsunami. Kuentenan petugas talar mangde ngutamayang krame werde miwah disabilitas. Melarapan nincapang utsahe evakuasi mandiri krame sampun uning tur waget antuk nyelametang angge. Krame talar sida ngeruruh genah mau pupul sani aman. Komang Yuda nguningayang.